لشامه دکتورکی کرد هیا خلق عفرینه پسپور جوان کاریه لی موزیک جانکی یامانه دکتور هوشنگ حبشه کره موزیک جان ناسکری عارف حبشه با ویژی هنرمندکی ناسکریه خلق عفرینه نه دگلک فستیوال و کنسرت مزنده هوشنگ بشتار بویه چل سوری چجی دروی سوری ده اپرا شامه داجی لسازه دایه یعنی ناسکریه لوی ولاتی برهمک نو بلاف کر کرت فیلمک موزیکالک ناو فیلم ویجی سکون بعربی یعنی بدنگی هوشنگ او کرت فیلم لباجار حلب چکریه حلب کو پایتخت پیش سازی بو لجمل کوبانیش حلب رو دگوتن حلب میران لسوریه دشار نافخویده حلب زیانه که گلکی مزندید دکتور هوشنگ دوی فیلمه ده چیروک و سرپیهاتین که ده سال شرده به ویرا در باس بونه به موزیکالک پیشکشت که به هفره وی پرچه موزیکال دکتور هوشنگ تماشا بکن دکتور هوشنگ حبش پزشک و موزیک جن کرد شامل کلمه دکتور خیراتی ایوار باش ایوار تجی باش به دکتور دستی تصابن براستی تشتکی پر جوان چکریه همو برهم انت من دیتنا هموجی جوانن لعف جدایه ساغوه ما مستعدل بخورین دست که از دو خازم سلاو و رز جو حمیل قنالا رو دا و سپاسیات تا دکم گلک باش دکتور تهر هاوی دکاریج مرانه که بحثاوه آکرم که بخوده مؤلفه موزیک سفتحه من هذا سال 2003 الحلبة مال خبر كاتن وكي ملاتي كرد تفدا وملاتي سوريا تفدا ما اشتاق خاقي خال شون خواهشتن يعني ولی پشتی حفاکه ازو بابتها لآلات موزیک المال هبین تنبورید مال بین مگو ام که هرن هنن بینات شو بیم که هرن هنن وخده ام که دوال لحظه دا گشتم حالتی خواه در یعنی مدی سکر 20 سال 25 سال اعمل ور در باز کرنا جهات بيري من و لحظات هبو من شعبي خبرتن عجبو ذكرياتنا جهات شي شعبي من پشتی 10 ساله قریب 2 ساله
كونسرتك من الأوبرا شامي هذو فري في بصالة دو صالة من ذي مؤلفات شاكر هات بريمن يعني حلبة دكتور اف ديمانين كو نهال سر اكراني روداوي دبينن الحلب كشاندنا حلباتنا كشاندنا نو والله هذنا اللوكيشن تصوير الشامل اها لا بس يعني تقريبا وكي تزاني سوريا تبدا بويا وكهف خرابية سوريا تبدا بويا وكهف مثلا نزوان ديمانين خراب دبينم يان حلبة يان حماية يان حمصة يان يعني ديمان حمو بنا وكهف دكتور هوشنگ ت هم موزیک جانکی زیرکی هم جی دکتورکی زیرکی تو بهتر مثلا زانی پرسه کلاسیکه يعني مثلا هنا كان دكتور رومان نویسن دكتور موزیک جان وقتا تو بهتر خال کی جان عالی دبینی بخده از سرحشك مشيشكي اها جبو يعني حرد يالاز از خود بینم لبل بس يعني موزيكي جبو فوكالا مدري وغي من او جي ممتي من ويا كمينة وحتى مالي عمر يعني وبافي ويجي التنبورة دقيق لا بس يعني ميوزيك جدل دا دردك هذا يعني كاري تختار لقيه ام بردوام دكان ان شاء الله ام يعني بجيبني كبار جينا يعني ان شاء الله دكتور تجميل اي مجود ايوه خلکه جوان دکی موزیک جانک يعني خلکه جوان دکی جوان کاری موزیک جانک دوی هنر خویا موزیک دا سرکفتی با د جوانکاری دجی د دکتوری جوانکاری دجی دکاره سرکفتی با يعني از بحثات من هي بشتي امنزان حتى شو وقت كيف مني بحثات من بخا علاقته طب وموزيك بهافرا يعني روز اكبر اري اسكي بحثات في مسألة دو تشيكم وهذا بقد منهم لبس مسألة التطرلقية طبعا امي بردوامتن وان شاء الله امي جيك رندجين خوشا دكتور تدنافا عربان داي تبراني تل شامي دميني هنرمندين عرب لجمتنا تل جمواني هنافا هفدانا كيف وانج موسيقى كردي را تي يعني بخطي بسالة 2020 من كونسرتخا ويا كمين لأوبرا الشامي قدمان دوات كونسرتها من معزوفة عشاء بي قدمان كيفا عربة قال كي جتين وج موسيقى كرمانجي برحز دكن بهذي ما يعني همو موسيقى فاني كرد موسيقى كردي بقلد منن وين بكن يعني جاحد بكن يعني بس نظام نابسنا بي نابسنا يعني مثلا قالك بروجرام انت مديتنا تد اوبرا دا لي دايت قالك كونسيرت دا قالك هنرمند مزنين سوري دا بشدار بونه وید خواستم بزنم مثلا وزارت ثقافی يعني وزارت روشنبیری دوی وارد آلیکار بواره تا اصلنگیان پیشه و در ناخه؟ نا والله قال كي مساعدات قدمين ودخازن في البلوري سوريا تبدا بقدمين هي كرمانجيه غير كرمانجي يعني نها يعني عم اي كونسيبت بقدمين اي وانا دخازن تشتكي ميوزيك فان عجار دركفن تشتي ميوزيك عجار بقدمين خوين بكن هنرمند كردين كل شامي دمينن بيوانديد نوفرا ودا باشن مثلا بحثة چما بحثة ويدكم جبالكم قالك هنرمندين ماين كرد لحلب هنا لعفريني هنا
هون دکارن بان را ببن آلیکار دکتور هوشنگ که هون وانجی تاوی وان چالاکین که هون شامه دکن بکن؟ بخده اره يعني بخازن ايوارن بداره وقبول دكن يعني بر كونسرت الاوبرا شومي دقدمين يبو فلكلوري شركسي كرمانجي دقدمين يعني فهنا دخازن يعني ملات واره وتشتي نخيون خيون بكن يعني قالك سباس اتزانم عفرين تبحثا بافي خاطر نرمندكي قالكي زيركا سلاوي مجي عارف حبش اوجي خوش لتنبوري دخا عفريني اري تقول ما مستيتي كمين بافي تابو طبعا تزاني چما قالك باف هنا ناخذن زاروك انوان هنرمندر كمان لبافي تا هم هيش كنت ببي دكتور هم جيت ببي موزيك جانكي باش والله بافي من حتى انا بمرضان دي كده بي تختار لقية سكن لا أزويبا أم برها بالنا وأجي طبعا في 8 سال من نادية نزيك ده إن شاء الله عم كيف دبيبينن لتأثيراوي ما كل سر من هاي برتشت الدنيا بتشامل خيوط كير و يعني أسكده هرم بافي من ما مستعمل و يعني حتى بمرضنا يعني عمر دريج با هم بافيتا هم دكتور كيف خوش بون قالك سباس تافيفان نخوشين كو خلقي ما لعفريني ولروج افا كردستاني وسوريا دبينا لخدمتني بفيرنجي برهمي بفيرنجي كوين وقت بيشكش تكن هيفيا كده دخلت لي مروف براستي من فهم نكرش تمام مقول مثلا تافيفان نخوشين كو خلقي ما الجم والعفريني ودبينن برهمي بفيرنجي موزيكالين بفيرنجي كو كاسين وقت بيشكش تكن دكتور هوشنگ يعني هيفيا كده خندلي مروف كو براستي هنجي تشتين باش هنا تشتين باش دروج نخوش تتين بيشكش كرن طب طبعا يعني اكيد يعني از بهيفي ما يعني از يا ميوزيك فان ورن دنجبيج ورن وتشتن خيون بكن لان الموسيقى كرمانجي بر يعني فرم جهاز بكن دخازن ببيسن يعني بله قالك سپاس دكتور هوشنگ حبش بسپور جوانکاریه و موزیک جن کرد ج شامل لگل مبوی هر بی دکتور